Hi, hello mga kabang idol. Masol sa tarong adlaw, adlaw Martes. Bani ko ninyo sa kung pagmasol sugod tag labyog. Kana labyog data kabang basi kuha tagdang isda rong adlaw. Tira, mirong kuha kabang, dako katambak kabang, mirong kuha kabang. Dah. Kuha uy. Kaluyan yun. Naswitihan yun kabang, labyog tagbalik kabang, mirong kubit kabang, dako kabang. Asig ko tagdaghan ni ron. Yan nasan ka bang? Dako ka bang? Duha na katambak na dagko ka bang? Pagkadagko ka bang? Oh. Grabe ka bang? Swerte ya yung adlaw Martes. Swerte gyud adlaw ka mga kabang adlaw Martes. Labi to balik. Duha ka buk tambak dagko ka bang? Yan nasan ka bang? Tulo na ka bang? Taglaron ka bang? Taglaron gyud. Oh. Labi to balik ka bang? Tulo na ka bang? Sabi swerte ha gyud. Sakad ko yung utan o ni dong rin anasad aw wa maigo ka bang labyog tagbalik ka bang street tulok labyog way sipyat bang ikaupat sipyat na di anasad ka bang upat ka bang labayan ka bang grabe gyud timpuha ka bang may dul labyog tagbalik mga kabang sa taon ko tumagwang nga sinoy Julie George ni Rosa GC Incor. Yan asad ka bang, 5 na ka bang, ipos na din ka bang. 5 na. Yan na, ay nakatangtang ka bang, unom na ta to. Labyo tagbalik ka bang, kay nakabuhi man, unom na ta to. Yan na ka bang, unom na din ka bang. Grabe paspasa ka bang may dul. Kaluyan yun, grasihan yun. Labyo tagbalik ka bang, dali kayong unom ka bang, 2 minutos unom na ikuha. Di anasan ka bang, 7 na ka bang. Sabi, tambak nasan ka bang, dako yung tambak ka bang. 7 na, salamat sa Diyos. Labyo tagbalik ka bang, pagkadali aras 7 ka bang, 2 minutos raw 32 segundos. 2 minutos ra day og 22 segundos mga kabang. Ay wa maigo. Labyo nagbalik ka bang. Grabe kalita tong kubita ka bang. Wa ko kabantay, wa maigo. Shout out ko sa tanan ako mga followers. Salamat dan sa pagtan-aw ning video ha. Amping kanunay. 8 na ka bang, di na pud.